Yada say yamwakwa Badwam Adom TV Badwam na wo hwere me ka cho say yenche ampa sa wo kwa adwuma de ya na wo frifie de Awurade mfa nkomra na baby abedro no say go TV a search yen wo channel 119 DSTV 280 YouTube Adom TV TV or Facebook say won drive nko ade a Facebook/Adom TV extra ye wo ho ye de obon krata na ma na fi online stories no so aka ho say bed so ejane na so be me na no pay mu ache o ma joso e bia boko de bia boko eno ageza me ka akoka o tema committee 9 adentia you show yiri fa ho nyina se be kwa probo kwasiele bi wa we sheda film fiti eye agboba abese nkofa achimota ma se fa dance man tc eye graphic road no ma be fasa Jamestown edimeni akire la polyclinic honum no na mafa nungwa tishi makupi o beach road na makusi tema na masafa motorway no na mabahanti nsuo no kan me se committee na etoyum dia ho na mo se adwuma oh sometimes no I just say we are president no dia nyoma bebre de bro no unim de ekoso so at say nti utisi form a na wa hu bi nti wo no wo ye me president no as I say Dibia de Tony Kinkan graphic mu and on marine drive program bi and any coleno mo ati papa de da mo amuni mun kan kra osmosis say so na da baby affairs e kan zina ultra kolebu hospital as a lake to e coleo mo ati papa cole mo ati papa ultra zoom line baby o ye ne ball and wadwuma na issue kakra bi oh, emoate too much. Emoate too much. Me fear ne say, sir, you know, plastics na omo chichire ekoton no ehwa no mo bag no say ehwa now we sure say e fi no insure mu de na echo dabi omo de ma bag kama omo faculty me fear for instance no insure to gidi o ya fana ba say dura kugu yo ye nye ba ye de o ma insure nya da fine Sir Roberts ye chichire ya mo ho ba ya gusu ye ho adwuma omo chichire no mo de gu kam omo chichire but ego bebe in general me sure say insure to e bia dodo na be say tua agogo ho no de omo hwini ana fi miamia hodo so ye tutu kwani ma ye dija ho enu ase insure me insure to ni me hyehyɛ me because e betuma for level obeka say na me ka se ba bi wo ma unim ho a insure to ya memfa ho se sa hwa beto na ko fancy ma ba you know na ko fancy me bi me hu nyoma bebre a me gidi say is worth sharing for instance oil dome honum apostle general we be be hoy me be can say yes me can say e kwan no mo ye no from the hokakra na kofro esrun de o ma ye wi from no the hokakra na fi amna bi danger de da ho eno am nso o mo de saa o mo ahye so de che say hanye papa no afa ho kwa aboso amanfo nyuma so asay enyo bibiri nso atutu mu ofa eye labadi kwa no so a se ufi eye Jamestown na eba on your left nam labadi kwa enyuma bibiri egu kwa no so se kwan no mo bi to mo aye sa na achimota nso tie omo ya achimota de no ba on se na asa baba enti sa na tie ahokyere be baba me sure say nyame ya dom na ewi a ebesa pija obi asase de da ho many J kakar e kwame kuma no baby am ko sisi ho no Muslim mo say last 2 months am course aprobo we me ko no na ni pa egu no but the me ya no so say ya nso be gibra ko ho no yenko abrofo no na say take over ebi adana okwa na bat Ghana for so 2 times nyina na makọ na brofo no endorse dodo fine me yesika onim so mo revenue a year but me dey say if you do be before yen kakra o yen fu yiri num ne man ne yen pra num ne enuanom ne asorefo yen kwa won mu kakra na asane ni pedua no ko utifa ko na odwene de bia otrim shishi school fee let it be like be rent de beto ma otira bom just kebab 5 cities no oni nkora 4 2 26 ko say kakana bra na mo nanti na na me ken na nyoma sa nyoma at least ebe ma wo mfra no so ba sa do mo fa ho ndo mu abehu enti o ko school ni e ka kra onim de o ka on practical work we are system no do ever yes remo we history system it yes remo madaroma edu ba bia
gum kakra now so ne o ma ana o yere ana wo se bibi na mo pie kakra na aye baabi a ho anye Oshafort hwe ade e ho fi pa hotai no eda so si wo esi wo minim se ni party se hotai e ho kwa de enya kasa ya di nyai kasa me ho de enya sa de kama we betima be ya abakosema ma eni pa be hwe na siesie nti minim se makokreku mantemu obetu ho na mo ene museum for me amenu na se kwama wo ka wo to yi na me ye enu ase me so me nam kwan so wo se na obehu mrantie no no ya na baba baby ho tutu bi no ye last kwampo de yenua no asabi ne na ye ne yo ti hwichi me ka se pomo ena eni kwa se so ena me ka be ena me hu so mo ye nti de wo kan na me ka de abesi so nti na me ko na me se nti we no on se etu baako enye se etu bom nti mpanimfo no mdedada no nti wo mu hu ana assembly no mu hu ana e bia hu sa mena bi da ho a no akope chickens no mu na de asili sa nti wo mu hu ana for the past 3 years almost the fa equine maintenance and CC equine we na sin to ba ban ye bi da sika semuntia and they can want some say because anyone be bere ho no ma you betimi avoid it if you be mienu na chiri ni maintenance any grading no aye problem it's a man do na tutu kura kwan ya no fofo ayi for ho say adwo ho ye de say ya domi ho no but me can new one na ye say ni nyina tutu wo de ko taifa wo de ko ni nyina tutu no kwabana so wonim ko abobom say pan na e buy one get two free as what do you obewie na ko two so no say sa ye o ware enti e kwan so na e fine but tutu eno na me ka dia besin say by this side assembly mpanifo mo fa ho e ya mena kakra bi no mo sili kakra no wasili dan say e be spread ya assembly ni sa ho de kwabana de eban road no ni assembly na sa na fida o mo ni sa ho de interest se bibia na centralize no ana musika sem no so ya centralize no nti hu na assembly no bola ho kakra egu so no hu wie no akofa kwan atutu ho asema koto so sika sem anka nti am se assembly do na so no na me kai assembly do na no o ma wo keka no abafom yenti o mo kasa musika sem no se wo be kan di fon so a if you dey tell say Uche central banks central government so this kabeba no na wan so o create innovative means bia obetimi di enye sika so atase no na be ma na nda me be ka me ko ka we ko sisi so wa o ti wheelchair and that thing is criminal any wo kwan say o kra de di kan wheelchair na o tim no wo kuta abo etu ko ho yesi a na afabo na o de fere na de na betima car boss is here so driver na nya asem because wo ti akonya no sebi what did them dada wo kan we no ade ba kwa am say hu yen say no yen nya no mo di dem kakra o ma adwene ne ko off no e say do mo abobo tent o miamia e ye bia papa o mo di da e fi o mo ye wo no e jinsem oba circle ha ya interchange wo no eno ada wia na o mo fufu na o mo esinioma o mo sinioma but it should not be encouraged. Na me na say should not be encouraged. Sa de na chance ne yantia na ka. Eno e fie complete. Na dey. Ko tiptoe lane ko hwe. Ko ni uba ko yesi kaya ye fo ne wo moma no. O mo tiptoe lane o ma si no ma hata. The circle they say nya bia this no. Aka ho. Obi anya say weekend obi ada. Obi akoni fie nti do obi ye mfo bi nti abe no ma nti enei so obi ye na wo kan sesia waje ba bi e beda waje say ya aboso nti sa ade na start no wantia ati sa akoda o ya ade wantia no ba ku mienu sa won so ode abeni na be no ma nti ada obetia no ene nkura ba won so waje nsemu ankokana no adura akokya no akomfo ne sa life no nti ade ne de hu no atia no wa hu se ya ha ya ma ha na mamra ne bibia ye adwuma ye ja ne ye asa ye humobro ye bibia na ye humobro ese ye tia na ya correct na tumi aboa ye because nyame wa ne edi ni ye na November ne that so adwunu so 27th of November wow enya no ya na 1st November enti wa odi wa de na bia happy birthday so konam de ma teacher honorable Sidu papa we kra honorable Sidu so tin kan che honorable Sidu se hwi metin nka yi na deba osmo enti
ne wo fa ne papa o se kwadua so akwasi dia so ene na woda akwasi dia so ne papa ne wo fa ne nana ne bibia no akwasi dia so ene odi na woda ono bo asiedu yeah eti of akwasi dia so afishiapa se de osi kurekura omo wo western ne ashanti ne greater no onyame nkoso mu ahodin sonko na ma tinase ne hu na kanso na is very very important. Afi akanda pebe 1 2 3 na onyame dia chain na ye sha ase abeto because when you say on the 16th of December me lead Ghana bed me lead no on the 6th day of Christmas my true love sent to me I go see peaceful devotion and a free da ya wo hwam za no enyum na metu na ye oda na me ne na apege da bi obi a wo ye kwa leader master dey no maybe wa wo ye o ho ase okra na wo ye because group no hwe no boa papa me hwe ma kwa leader aduma nyina wo so na da na tie na me ya kire om yeah ya si say no mo ye na wo ma wo ne ne peja da bi na nie it was the 16th of December. Onyame chair. 9 lessons. Oh. Adom TV 9 lessons and carry. Matisse kuma would for no kika nsema kese. No mo emsere. Matisse o mo kika no ma prepare ni peduan say be on the 16th no. Kwadu ewo enchini anka anka twede emuduro akakaduro atadwe eyi influence yemfase kan hwane garlic. Nyoma me egu ni pedua ne me hanom no de na be nyoma egu hanom no ti wo kuma wo na wonya akonya betu ya bro ne nkate ka ho na wo na me nampo no nyina Feruka ho na so de asi edi boy go 16 keke for sure 16 me so by this time there 30 cities in there be sure so waboa no dada ye share on National Theatre munim de Adom TV yetimi ye nso ana ye moa ye ne ye kuma woodfo ka ye ho bomu a yesu sini na de Sunday me so mo ntwen na de ode basoso samo mo pe ye de be ma mo star bia bi e de sister Sunday a was a penny extra and then what the extra na ba anopai na me ka de asiso de wo hia ye 30 Ghana cedi no atua keke fosuba keke fosu no nyum ni bua na atirene na kumase o be ami ye din krape o kopa ni nyina ye de brown enti bra National Theatre 5 near Bia Gate no 7 near Shasia 1 month me be ha me no pa wo me ni ebreso anyom to fo no so yankasa yi multimedia kwa ye de chorus ni nyina be mamo ati ase na ye koye odi entie we mra sese Ghana for muma yenyi twie eyin fa na yeko Adom TV 9 lessons and carols 16th December ewo National Theatre me kala kumase mi wo hobby Kumawood All Stars ye nyina ye ya hobby 9 lessons and carols Adom TV 16th December share ye na da no ebe ye kikim Adom TV omu waza oye ebe ye kiko enti ene ode ama wo no ba ku pani o da na se no ka se ye wazi da ko nu shema ko wo de me ye wazi o ye timu na wo be support ye keke na ga be wo de me se si anga de me ye wazi si ano so ka se ye wazi o ya ye ni wazi a o ye mu de mu ba za mbebo na on de se oh come on minya ka se pia e ma mi twa so o ka se pia o me se na o kwa de wo ho ya me se keke ye ntie no obio eye National Theatre 16th December eye afiwo ya 16th December eye Saturday Carols Night Adom TV any movie stars Eddie Carols Night Bremo ewo National Theatre mo amuni mdada yes shelai movie actors ni nyina ahihiem me na me play eye Joseph Papa said ya fi bia munim no boys girls ya hwehwe mu nyina mo ho obia mfa ne ho nsem bi 16th December me say 16th December eye Saturday Carols Night ewo National Theatre so wa mabia wa yo ho ebi say stars ni nyina atuatua why na open no hu no obia e baby Carols Night enti no
nti so ho de ya bo mieru na akire mu ti ya de ba mamo sa me fi ni me se mo mamu fi no mamu fi kwa na wa o de we de mo bibia una mo ye na ye ba be di djuma no ma ru ja ko bo bu mo bo ye ni ye be di djuma no say boys ye the women men I have a very fancy American. You just went to Jana na dia chi. Into a Carol's night, 9 lesson, 16 December. Adom bra. You pesi e hia mo afena kona wie ye Awurade Adom. Omo yenhu. Yemfa anigye ne sedie enwura afefoforo mu ne ahodin mu. Ba ha na brema kwan na de bonkrata no yamfa amade ba nsema ye kan ye no. Sure say so sa what tie na asopam ye kɔ agudie mu nsɛm oba health tips nso ɛwɔ hɔ so nsɛ yɛwura rabronyam no ɛpɛnom ne ade nti yɛbɛtoa agyahyehye no ana sɛ bens ɛho nsɛm kwan yɛbɛfa so yɛbɛ prevent ɛho afiri ɛhyehye ɛho yɛbɛtoa so na wɔtwe yɛdi saa nkɔmɔ no sister Sandy ayɛ krado ɔno so de ahosɛpɛ bɛbrɛ ɛna maka yɛ sɛ na ahosɛpɛ no different nti twɛn no ɔwɔ bibi ɛhwonko ɛde ma kɔmɔdie wɔ hɔ asɛmidi ka ene pensem mu nti nye fidie no free hakra wada roma mene kwabna sante